Nyamot ti kastuyon. Di dapat mo mo ti tumulong mo. Nabayag dati nga kukupinanan. Siyak lagaro din ti naglaba. Siyak tupay lang ti agkupin. Nyamot din. Briga mo ti kastuyon nga biyagan. Bakit? Nyamalan! Bakit? Di na mo tumulong. Antay manin, bakit tagong ungit ka manay? Ay na ako Gamat ka bakit? lang. Umisum kan bakit? Tanay. Gapo. Ada ti bonus ko. Talaga? Ay tutod na lang tapay bakit? Dahil mo na. Eh! 1 2 3 4 5 6,000 pesos! Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Martilyo. It was at this moment that he knew he fucked up. Ay, excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes po, ma'am. Pwedeng parap to? Ay, yes po, pwede po. Teka lang, mama. Listen up, you. Ay, naapo, sir. Baltutan kitang regalo. Ay, ma'am. Ay, sir. May kaman isupli dati na yung chinilas nga ginatang ko. Ang paya, sir. Ay, baliktad mo. Isa lang isuot ko dito. Pakasta? Pakasta? Damban.